Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Kaam Kemon. Insyaallah, Alhamdulillah, niya somlola tadi iye candidates. Inaddoin lai, sali dulillah, dende, abahi, makanak, sini-sini, baya, pasawit, tuo, masih taimate, in-upload, tuo si page. Ubus dehelo hininangin na sini-sini baya pasawe, follow, like, share. Pero hininangin. Ubus di pasal baya mamatukin, doong pasenang dito patabi, editong binandang pagjet kita umag-edit. Okay. Ubus edit ko hadja, pinapihan number, ang buwan ko sa kataw ng piyakahan mo. Like, see? Rebus Kaam ni bahala mag-share duk sini para sini audience bin bang Kaam ni bahala lain bang pia like bin pero ineddoin la ihe dumen mag-ikahan comment pagge komenin makajari aahin dambua mag-comment 10 pa 20 sampai 50 sampai pada 100 pihat makajari na dumen kita lang mag-ikahan comment ineddoin la mag-ikahan like duk mag-ikahan share sini-sini like ninduk share niyan na winner din. Ubus pasal winner teluro winner in he. Okay, first winner din 2,000 pesos. First winner yan Ubus second winner 2,500 pesos. Okay, ubus si third winner din 2,000 pesos. Telo winner ito and eri ganto hininangin lai kung pina-inlay dumen kita mag-ikahan comment ineddoin lai sini-sini like ninduk share nin ineddo winner ken okay tapos pa-share bisa kita di page 2 video to kung duki sa kita sindu may baya mamatukin dehelo ni Pilipinas mi alahate kasi baya matuk sali isippitin demikian dan kita itu si Middle East sali Rusya Malaysia masih rutay matutuo bang mag-inbox ubus bang mag-inbox dupat ka di asasyo ka ang screenshot di pinatuhot sampay share video ini lukang sure tapabati pagi bang kami tapon kayo ng winner bang ni share di pa yung kay si Wolvi masih ka ang ano yan manjari suga para sure ka ang suga ni say hinangin bang kamagpasin patawi paturulan bine screenshot as binabin na ka mag-share. Okay, magsuko si Kaam. Okay.